Nyakorom gajonka muromuro mintiere machiegni e mesawa mar weche mag tuke. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna notelo nyasi mar chako ayanga Gero manogero alap mano ma sikund sekondar ma Olympic mayudore kar chung od bura ma Kibra bure Nairobi. Gedo mar alapno biro bedo manyasani ka ibiro ti kode ne nyithind skund mano ma Olympic maromo 5,500 kaachiel gi jodak ma Kibra. Alabno magedo mare osemana chakore. Igeno ni korumo to biro bago tuke ma otieno kuonde ma johera mag adhula biro bedo kaachiel gi dukni ma ibiro bed kimiyo johala. Sifuna ne oten gi jaod bura ma Kibra Peter Orero ka NCA Lawrence Odhiambo. Games pia zitakuwa zikichezwa hapo. Hiyo ni kitu ya maana sana. Hii pitch itakuwa international. That kukiwa na hata international games watu wanakuja Kibra. Ni vizuri watu wajue there is another story about Kibra. That Kibra si kila saa watu wakitaka kuonyesha pali kuna shida, pali kuna the biggest slum ni picha ya Kibra. Matao umesema tutaweka around the field, we'll surround this field with the fence, and we ask those who live and stay around here that let us make sure that this field serves the community, serves the school, and serves everybody else. Kuna viwanja mingi ambazo ziko open Nairobi, na vile mwambiwa talent hapa iko nyingi sana. If you can help us kwa hizi 17 constituencies zetu, unipatie pia AstroTurf pale Kihumbuini, pale Westlands, nitashukuru sana. Githurai 44 kuna kiwanja ambaye hata watu walikuwa wanataka kunyakua, kama unaweza wekea wao fence na tuweke AstroTurf, nitashukuru sana. Nilikuwa nafikiria hii kitu naweza fanya mimi mwenyewe, lakini nimeambiwa bei hapa 66 million, nikaogopa kwanza. Speaker Marod Bura Mamalo Moses Wetangula ginya wadgi ma Senate Amason Kingi biro bedo moko kuom welo modhial e finals mag tuke mag Chesank Super Cup mibiro bagi odiochieng' makiny e alap ma Kitale